Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, hurmatly Talant Akbariy kanalının görürmandары. Bugün biz Nokat şahardын ta ortasında Orus Pazar. Eski Orus Pazardын алдында. Бұл жерде квартиранттарға сдавать етіп қойып тұр. Şu bir bölmöдө эжекебиз жалгыз жашайт экен. Экинчи группанын инвалид экен. Жардамга муктажмын, жардамыңыздар керек, коомчулук алып чыгып бериңиз, үнүмдү жеткизиңиз. Алган пенсиям эч нерсеге жетпейт. Бұл жерде квартирада турам, снимать етип жашайм. Электричество, таза суу айтор, коммуналдык услуга. Ушуларга акчам жетпей атат. Жалгызмын, бир тууганым жок, ата-энем жок. Жалгыз балам бар, жашоодон кыйналдым, келиңиздер дегендиктен келип чындыгында жашоосун көрүп, азыр кошуналар менен да алдыда маекти алар дагы подтверждать этип берди, аларды дагы чагдырып беребиз. Эже кандай, жакшысызбы? Ыйлабаңыз эжеге, эмне ыйлайсыз? Баары жакшы болот. Ыйлаштын кереги жок эжеге. Өзүңүздү тааныштырсаңыз эжеге. Assalomu alaykum. Nokat eli. Men Ro'zalieva Irodaxon, 2-guruh nogironaman. Hozirda boshimda odam yo'q. Uyim yo'q, joyim yo'q. Yordam beringlar. Odam o'tib ketgan. Nimani tog'am menga qarayolmaydi. Tog'am o'zini ham bola chaqasi bor. 13 yashar bolamni ishga jo'natib yuborganman. Ish qilganim men o'zim Orus bozorida oldi kvartirada turaman. 6 ming pasobiyam bor. Gruppa pulim bor. Bu banisaga ham yetmaydi. Dorilarimga ham oshmaydi. O'zim xarjimni 1000 so'mdan dori olib ichib turaman oyog'imga. Shu sizlardan shu Nokat yaxshi nimalardan sizlardan yordam so'rayman. Menga yordam beringlar, iltimos sizlardan. Yordamlaringga muhtojman. Uyim yo'q. Ilahsiz ekan, inshaalloh uylü da bo'lasiz. Hokimiyatga 10 yil qayrildim. O'shga ham borib keldim, deputatga qabul qilmadi. O'sh meriyasiga borib keldim. Prezidentga daqa borib keldim, Oq uygacha uchrab keldim. Bo'pti deyishyapti, bir nima qilishmayapti. Yana qata hokimlar bo'lsa, bo'pti deyishyapti. Bir nima yo'q. Hozir 6 oy 7 oydan beri shu mashitda yashayman, bir nima qilaman. Magazinlardan ham qarz olib ketdim, produktdan nimadan. O'zim kvartiradan oshira olmayapman. Menga yordam beringlar. Tutanlarınız var mı? Yo'q. Yolg'izsiz. Yolg'izman. Ata-enech? Ota-enam o'tib ketgan. Taydan qo'lda chiqmaydingiz. Ha, tog'ani qo'lda o'sdim, ha. Qarinani qo'lda o'sdim, men ham o'lib qolgan, tog'ani qo'lda qoldim. Ata-eneden qolgan uyi qayerda? Kimda? Ota-enani qolgan uyi Qizilqayada. Ayam ham ikkinchi turmush o'lib ketgan. 5 ta bolam ustiga tekkan. Otamni ayol o'tib ketgandan keyin ananing otam bolaga to'q ekan. To'q ekanina keyin nima qildi? Ayam rak kasaliga duchor bo'lib qoldi 3 yasharimda. Ina ayam kelaverdi, otam xotin olib, jinni bo'lib shunaqa o'lib qoldi. Mina bo'pti, endi buni endi o'lik-cho'la chiqarib chola qilamiz deyishib, endi umrim bor ekan zo'rayibman. Men onam o'lib qoldi, tog'am qo'lda o'sdim, otam havromal, endi ota-enam o'ldi deyish, ammo otamni men ko'rmaganman. Otamni hech ko'rmaganman, to'g'risi. Yaqinda shu 5 ta endi bitta akam bor ekan, 5 ta opam bor ekan. Yaqinda meni ko'rgani kelib qolishdi, shu bir qiz bor ekan deyishuvdi. To'g'risini aytish kerak bo'ldi, yolg'on gap yo'q. Men aytdim, endi meni ayam sizlarni aylanib o'ltirib qo'ygan joy yo'q edi dedim. Sizlarda dedim, tushganlarda bo'lgan edim, ana otamiz bitta edi dedim. Qabr olmadilaring dedim. Boshim kuni o'limlar shunaqa kunlar tushdi dedim. Desam, shu bo'yicha yo'qolib qolishdi ular ham. Shu bo'yicha yo'q, bir marta xabar olishdi, xolos, shu bo'yicha jigarlarim ham yo'q endi. Qancha chiqdingiz? Men 39 ga chiqdim, 87-yilman. Maşallah. Turmushim ikkita bo'ldi. Bittada qanqana ejalam to'g'atmatdan bitta bolali bo'lgan, operatsiya bo'lib to'raganman. Ko'ragimda operatsiya bo'lganman. Hikmat operatsiya bo'ldi, mama operatsiyalarim gruppada ekanman, yordam bo'ldi. Nima bo'ldi? Bundaqa og'ir ko'tara olmayman. Shu 5 litrni 5 kilo nima yuk zo'rg'a ko'taraman. Bir joyda ishlamayman, istalab ishlamayman. Maktabda o'qimaganman, sovuqni bilmayman. Maktabga ham bora olmaganman, maktabda bilmayman.
Musulmonchilikda o'qiganman, namozlik bilaman shu. Qur'on ko'targanman shu. Ya Allah. Balangiz hozir Bishkekda o'qiyotganmi? Yo'q, ishlaydi, dehqonchilik qilyapti. Dehqonchilik Ha. qilyapti. 13 yoshdagi bolani 13 Bishkekka yoshda. jo'natib ko'rdingizmi? Ha, bir o'zbek bola olib ketdi. Yordam qilib olib ketdi o'zbek bola. Hozir o'sha aytya, hozir shu o'g'lim bilan so'rashib turdim. Opa, zeriksangiz kelavering, ishla bizga ham yordam berasiz, ovqat-poqatimdan dedi. Bugun soat 4 da chiqib kelsamikin deb turdim. O'shada yo'l kira chiqarib beramiz sizga deyishdi. Men kvartirasini to'lab o'tdim. 4,5 ming svet bo'ldi, kvartira bo'ldi, to'lab o'tdim. Kecha pasobiy ham olaman, shu bolaga beraman. Ke yashab turay, tomim bor, yo chak o'tmaydi-yu deb. Yolg'iz turasiz hozir. Yolg'iz yotaman. Tomoq ashingiz qanday? Hammasi mashetda. Produksiya kim yordam beradi sizga? Aytdi, magazindalar yordam beradi. Magazindan nasiya olaman. Katta zagran pasportimni qo'yib olganman. To'g'risi ham yolg'on gapirish hojati yo'q. Mana yo'lning bo'yidagi do'konning neleri yordam berayotganda sizga. Mana yo'lda bo'yida magazin o'zim Yanginoqali bola edi. Men tanib qolib ejasiga shunday yordam beraman produktdan deb o'sha ehson qiladi. Shu Ihson qilganda qanday bekor sizga tomoq produktlar berib turadi, qarzga yozib turadi. Yo'q, ehson qilib turadi. Ha, meta samovarga kirib, samovarda eshikni supurib beraman, hojatxonasini supurib beraman. U bola ham bir kasa ovqat beradi. Ammo bu bola ham mana kichkina bo'lganmi yaxshi bola ekan. Eja dedi, kirib nima qilib turaring dedi. Ko'mlatalar tozalab supurib bersam, ovqat beradi u bola ham. Nima qiladi? Siz ikkinchi gruppada man. Tug'asaman, invalidman. Ammo har bir produktni ishdimi olmadim. Hali bir yordam fond bir menga kelmadi. Shu 10 yil oldi bir putyopka oldim. Mama keyfga putyopka oldim. Damogan borolmay sotib o'rnaga sotib 5 ming sotib oldim, shu bo'ldi. Dardarmangiz qanday? Siz dardarmak bilan jurasizmi? Licheniya degan qanday? Ha, licheniyada yuraman. Hozir endi licheniya ham nima deydi? Hali doktorlar ham mani yot gruppa besplatniy endi. Hozir o'chir bilan bo'lib qopti. Qachon naslkaga tushib borsam, uni qabul olishadi. Bo'lmasa qo'limga dori yozib berishadi. Men dorini olib ichib turavering, men nima qilib turavering dedim suvagimga, yonboshim chiqib qolgan. Shunday nima qilib turavering deyishadi. Bugun xalqdan hozir aqchalay yordam, produksiya, kiyimgacha bo'lsa, mumkinchilik bo'lsa, uy bo'lsa deb shu uyga bir nima qilaylik dedim-da, shu bitta shu bolam ham meni bo'lib qopti endi, shunga kishina bolamga yordam bo'lsin deb shu eldan yordam so'rayapti. To'g'ri, bolam o'g'il bola, dastiga bersa qilib oladi. Lekin jicha unga ham yordam bola, bu ham kelajakda bolalar chaqali bo'lsin, vaqtlaroq. Umri nima bo'lmas tag'in deyapman-da endi. Hurmatli mekendoshlar, No'qatda emne ko'p, haji ko'p-da chinlig'ida. Haji akalar ayavay ko'p. Jilina bora turgan umraga borgan haji akalar ko'p. Inshaalloh bir yil hajilikni to'xtatib tursangizlar, sizlar saningizlar ko'p. Bardinglar bir yilga umrani va yilda g'ayra borganlar to'xtatib tursangizlar, bu neje uyli bo'lib qoladi deyman inshaalloh. Gittin uylar tusha boshlagan yaqinda Al 2 etajli ko'p qavatli uylar bor-ku 2 etajli. O'shal yerdan kvartira olib bersangizlar bo'ladi. Je bo'lsam yer olib berib, anan Mınal жақта bizde Hacı fond, qaysi bir fond bor ele. Hidaya fondu, Hadiya fondun yetekçisi. Biz nomeri var, sizdige videonuz çıqqanda ссылкасын таштап qo'yamiz. Yaxshi odamlar bor. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yordam beradi degan umiddayiz. Menga bersa Alloh ularga beradi. Xudo xolasa. M-bank bormi? Ne, qanday bank bor? M-bankim bor, O bankim bor. O bank bor. O bankim bor. Baqay bankim bor. M-bankchi? M-bankka bajarilmayman-da. Pasportim yo'q. Pasport yo'q. Pasportim yo'q. O bank bilan Baqay bank bor. Baqay bank o'zingizniki? Ova, o'zimniki. WhatsApp telefon, nomer telefon o'zingizniki. Bir gana sizning rekvizitingizni qo'yamiz. Odamlar o'zlari chalib chiqib, o'zlari söyleshib. Mayli, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kiyimgacha, produktda qanday yordam bo'lsa da qabul olaveradigansiz. Qabul olaman, nima o'sha bitta uyga sizlardan yordam so'rayman endi, yaxshi Qirg'iziston elim. Nima qilib gubernatorgacha borib keldim. Shunday pul topib gubernatorgacha borib keldim, hokimiyatgacha chiqib keldim. Yo'q deyishmayapti. Ma'qul deyishga bir nima mumkinchilik yo'q-da. 3,5 soat ulush yerim bor. Tog'am bilan billo olingan. O'sha ulush yer yusolay desam ruxsat yo'q ekan. Hurmatli mekendoshlar, hurmatli No'qat, особенно shaharning turg'unlari.
базарда иштеген ишкерлер, местныйлар мындай Ихсанга жакшысыңар да. Ынтымаңар бекем билем. Бул эжелерди коомчулукка биз алып чыкпасак, бул эжелердин жашоо, турмуш тиричилиги, булар жөнүндө маалымат биз аркылуу, талант тактоо каналы аркылуу коомчулукка чыкпаса, сиздерге жетпей, сиздер билбейсиздер. Анткени ушул күнгө чейин бул эженин бар экенин, мындай акыбалда турмуш тиричилиги өтүп атканын мен да кабардар болгон эмес. Мен да мына бүгүн кабардар болуп, эженин үнүн угуп, бул бизден YouTube'дан номерибизди алып байланышка чыкты. Биз келип, реалдуу жашоосун көрүп, коомчулукка алып чыксак болот экен деп коомчулукка алып чыгып атабыз. Мен ойлойм, иншалла. Продукта болобу, кийим кече болобу, акчалай жардам болобу, жери барлар 2 сотик жерин бөлүп берип, ашар жолу менен ошол Хадия фондунун жетекчиси келип кабар алып, үйлүү кылып эжени, бул жалган жашоодо бул эжени үйлүү кылсаңар, силерди ахиретте Аллах субхан таала Фердауста хасырлар менен сыйлайт. Jannatda qasrlarni siylasin. Колдон келишинче жардам беришиңиздерди суранабыз. Өзүнүн реквизити, өзүнүн номер телефонун калтырабыз. Келип жашаган жери мына Терек базар деп коём. Мына жер Терек базарбы? Мына Орус базар дейсиздерби? Орус базардан киргеле, ичкери киргенде эле бөлмө кылып койтур. Бул жерде бул эжеден башка дагы үйлүү коло кошуналар бар экен. Азыр эже жөнүндө көптөн бери маалыматым бар деп кошунасы дагы интервью бергенге даярым дейт. Азыр эжекеден дагы интервью алабыз. Айтор, жашоо 3 эле күнү, кече, бүгүн, эртең. Өткөндө эстеп, аттиңде алыны карап, балкимде жашашыбыз керек. Үмүтсүздүк шайтандан. Жакшы үмүт кыла бериңиз. Жакшы адамдар бар, дүйнө турат. Иншалла. Кечеки күн өттү. Бүгүнкү күнү биз эртеңки күнүн ойлоп жашашыбыз керек. Сиз биз арабызда колуна бар инсандар бар. Ушулардын рызкысы дагы сиздер аркылуу болушу мүмкүн. Ошондуктан Жомарт Беришендикке, Айкөлдүккө чакырам. 5-10 сом жардам берип. Har juma masjidlarga, imomlarga xat yozaman. Xat yozaman, endi o'zlaridan oshnas ekan, bir qayrili bo'lmadi. Ishtor har juma yozaman. Mana bugun ham boya borib tarqatib keldim. Nomerlarimni berib keldim. Bir nima bo'lmadi endi, o'zidan oshmaydi endi nima bo'ldi. Inshaalloh ejeke. Noqat жалпы 300, qancha 350 ming xalqi var da. Qirg'iziston почти 8 million. 8 millionun içinde жакшы адамдар бар. İnşallah ben oylayım kerekli summa çoğulu üylü caylı olup kalası inşallah. Doğru inşallah. Sizler de Allah'ını Amin. Rahmat. Barakalarini Allah razı versin. olsun. Bollarını rahatını görürler. Rahmat. Benden kaytmasa Allah'tan kaytsın. Benden kaytmaydı, Allah'tan kaytadı. Bana bergen ihsanlaring Allah'ın yolida bo'lsin. Amin. Yana ham ko'p nimalarni ko'ringlar, martabalar ulug' bo'lsin sizlarga. Menga ihson qilganlarni ham. Nimaki niyat, yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Jannatlardan qasr bersin Xudoyim. Bu dunyo 5 kunlik dunyo ekan. Endi bitta emas, hamma ijroda yashaydi. Hammamiz tashab ketadigan insonlarmiz. Lekin shu o'zim uy joyim bo'lsa, qo'l putimni uzatib Hurmatli gençler. Kim bir son dese Allah razı olsun. Bu жалган жашоодо 10 есе кылып кайтарып берет. Эгер ниет калыс болгон болсо, ошол хадиске 100% ишеним менен амал кылсаңыздар. Ошондуктан мен алымдардын көп видеосун көрөм. Ооруп атасыңбы? Ихсан бер дейт. Аллах шифасын берет. Кыйналып атасыңбы? Ихсан бер, кыйынчылыктан чыгасың. Карызсыңбы? Садака бер, карыздан кутуласың. Иш баштадыңбы? Садака берип башта. Ишиңе ийгиликтүү болот дейт. Ушуга ихлас кылып жардам бере турган болсок, бул жалган жашоо ахиретте пайдасы дейт. Алуучу колдон берүүчү колдон берүүчү кол абзел дейт. Бергенге нежесин. Ошондуктан 5-10 сомдон болсо да жардам болуп, эжекенин реквизитин коебуз. О банкы, Бакай банкы бар экен, эң банкы жок экен. Колдоп кетиңиздер. Талант тапкыр каналына кат алып, экөөбүз жакшы сөз берип, эжекеге дем берип, мындай учурда эжекеге экөөбүз жакшы сөз айтып, мотивация, жол көрсөтүшүбүз керек. Аксына дуа кылыңыздар. Келип акылдашып сүйлөшүп отурганча эжени жалгыздатпай колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Биз азыр эми эжекенин кошуналары менен сүйлөшөлү, маекте шулар менен улантабыз. Саламатсызбы эжеке? Жакшы, рахмат. Кошунаңыз жөнүндө Ооба. маалымат берип, бул жерде көптөн бери чогуу жашайбыз дейсиз. Бул эже жөнүндө 10 жылдан бери маалыматым бар дедиңиз. Эже жөнүндө кичине информация берсеңиз. Бул кошунубуз болсо, мен тааныгандан бери 7-8 жылдай болуп калды.
ушул жерде квартирада отурат экен. Биз го жакында келгенбиз. Анан мен тааныгандан бери 6-7 жыл болуп калды. Жалгыз өзү жашайт. 14 жашар баласы ошол жаңы Ноокатта биректе кошуналары, тагасынын коңшулары жардам катары Бишкекке алып кетиптир. Бишкекте полияда иштейт экен, дуңгандардын колда. Ал эми анан буга ошол Монеттен магазинде ошо бир эктасы кичине жардам көрсөтүп, продуктага жардам берет экен. Анан кийим-кечеге коңуш колоңдор битта кылып ошондой кылат. Анан ал акыбалын көрүп, боорум ооруйт энди, коңушубуз да, боорум ооруйт. Биз жакында келгенбиз, булар көптөн бери жашайт экен. Энди айтар сөзүм ушул. Энди өзүбүздүн кыргыз элибиз ушуга кичине жардамын көрсөтүп койсо жакшы болмок деймин. Энди менин сөзүм ушул. Жыгылып калат дейсиз, анан отуруп калат. Анан буту төрөлгөндө ушундай төрөлүптүр. Ага дагы айткан сураганымда төрөлгөндө ушундай төрөлүптүр, тубас экен. Анан ал жактан гранттан сууп келатканда буттары мындай болуп айланып калат. Анан карап туруп боорум ооруп калат. Көтөргөндө гана Анан баламды кичине жардам бердим, анан балам кичине жардам берет. Анан баягындай 2 литр, 3 литр баклажкалардан суу таш, челекти көтөрө албайт. Оор көтөрбөш керек. Оор көтөрө албайт. Ушундай урматтуу мекендештер, эжеге да кошунасы болот экен. Бул жерде ошо бир бөлмөдөн квартиранттарга берет экен, эми эже да кошунасы болот дейт. Ушундай жакшы адамдар бар, дүйнө турат дейт иншалла. Мен ойлойм сөзсүз түрдө келип кабар алып кетесиздер, 500 сомдон жардам бересиздер. Бизге катталып коюңуздар, адайым биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум.